لباجار تل حميس گل باشوری باجار قامشلو دکوه رونشتنوان ویج پیکاتیا عربن و یک جی گرینگترین ناوندن کومن اسلامی رادیکال بون مینا جبهة النصرة و داعشه ساعت 8 سبه ده بريد دان صندوق نقداينه كاميرا دنگ امريكا للحميس بو وهالبجارتن لفي باجاري شوبان في صندوق دو صندوق هالبجارتنان هيا يك يا الحميس و يك يا كانتونيا لصندوقات الحميس لستا نتوا ديمقراط دايا كوج جروبا كاسان بيكدت لكي لكا سي كسن سر بخو والله نحن امجرك بران رند بيجن ورن بشتاري هالبجارتنا ديمقراطي بن وميزه بكن بتشاوا بيفاجو ياوي بريفدتشه لفيدا للحميس و لقامشلوجي بيدوين جياني تفده هاتم پیدا كرن و دولين ما آرام بونا نوكين شر الويدري هيا. اليوم فتحنا المركز الساعة 8 الصباح. ایرو ده 8 سپیدان ما ناوندا دنگدانه وکر و هاتنا خلکی پر باش بو و جنان ده هالبجارتن دا جه خو باش گرتنه هر وسا روشا اولهی جی پر باشه. هجايا گوتنه گو باجارو که تلحميس یک جی گرینگترین پارگهن داعش و جبهة النصرة بو بریا گود انجاما هفکاریا کوالسیونا ناونتوی و یکینی پاراستنا گل و یپگه ده 2015 ده وره رزگار کرن و نها لتلحميس قناغا دوامين يا هالبجارتن بروجيا فدراليزمي دست بكريه زانا عمر دنگي امريكا تلحميس